Ассаламу алейкум, урметлі серджілер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін июннің 23 жұма күні. Қырымлыларны арбей хызметке чығырып, Русия халқара қайделеріні боза. Бұның ақында Украинада бірлешкен милетлер тәшкілиятының инсан ақлары бойынша незареті етінің сабатында айтыла. Бұның елевесиқада тәшкілят Кремльден Қырымтытар халқына қаршы сынырлавларны ләғу етмек ве артық оларны құланмамақ талап еті. Меджлис ясағыны да ләғу етмеге чығыралар. Бірлешкен милетлер тәшкілиятында бұ кебі сынырлавларның мүмкін олмағаны ақындаки Гага мәхкемесінің қарары ақында қатырлаталар. Ишғал етілген Қырым абитуриентлері 12 Украин али оқу йортына сәділештірілген кетешат бойынша кіре біле. Олар үшін бұ сене девлет сымырашының квотасы 900 ерні тешкілеті. Деп білдірелер Украина Сильве илим назерлігінде. Оқуш Запорожье, Николаев, Одесса ве Херсон велиетлерінде кечечек. Незірет етілмеген территориялда яшаған тәлебелер үшін сәділештірілген системада бұлтыр ішлеп башлады. Оның ярдымы еле Лиден зияде бала али оқу йортларына кірген еді. Бұл система Украина оқу йортына зәнауысыз кірмеге имкан бере. Абитуриент девлет екенлейджі аттестациясының екі имтианыны Украин тілеве Украина тарихы бойынша имтианларыны бермелі. Бұндан сон оқу йортында профиль имтиан яда иджады ярышқа кече. Украина мектеплерінің яны рейтинг системасы өзерінде чалыша. Бұны Сильве илим назиры Лилия Гриневич білдіре. Қайдеткеніне бинаен тек тыш қимет кесуф нәтижелеріні назарғалымаға доғыру дегіл. Бұ тестлер талебенің тәсіл севесіні көстере. Тәрәқиятны дегіл. Назерлік талебенің оқуш башындан олған білгі севесіні ичтимai статусыны ве иғдабыны көзде тұтыжақ бір системаны ишлеп чықармақта. Украинлер бір девлет тілі үшін ватандашларының аман-аман 70% Украин тілінің екене девлет тілі олмасыны қол тұта. Ветек 10% рус тілінің ресми статусыны алғышлай. Қарарнен 20% еке тіл үшін бұк мис, рейтинг, социс ве разумкова меркезлері тарафындан кешірілген соравларының нәтижесідір. 14 бин инсан сораштырылды. Ичтимаятчыларының қайдеткені кебі, украинлерінің чоқысы евлерінде девлет тілінде қонуша. Рус тілінде эсасин мемлекетінің женюбеве шарқында лаф етелер. Брюксельде Бүйік Британияның Авропа бірлігінден чықмасы ақында музыкерелер башланды. Тарафлар эсас мевзуве Курушев жедвелеріні ұғынлаштырды. Курушевлері ай бір апта девамында кечечек. Бұны Авропа бірлігі темсілжесі Мишель Барние білдірді. Оның сөзлеріне көренек беттеке адым Авропа бірлігі ве Британияның илерідекі іш бірлігінің музыкересі олacak. Хатырлатам, бүтін меселелеріні ұғынлаштырмақ үшін тарафларының 2 жылдан аз вақты қалды. Бүйік Британия Авропа бірлігінден 2019 сенесі март айында чықмалы. Украина хабер саясеті назерлігі блок әтілежек антиукраин сайтларының жедвелені ашкар етті. Она Рус Байры, Новороссия, антифашист, антимадан, Новороссия Тудей, сепаратист ресурслары кіре. Умен 20 сайт. Анда басылған мәліматларда экспертлер Украин қануниетінің бозылуыны қайдеті. Қавмилер ара ве милитлер ара зидие чықарылмасы топрақ бүтінлігі ве декоммунизация қануниетінің бозылуы. Анаяса құрылышының деврелмесіне чағырувлар ве илахре. Қайдетілгені кебі иш группасы тарафындан тізілген. Жедвеліні экспертлер шурасы угреніп, СБО-ға йоллады. Ишғал етілген Қырымда Эльми Умеровның іші бойынша 3-ші махкеме топлашывы бұ афта кечірілді. ФСБ хадимы лингвистик экспертизаның муалифыны сораштырдылар. Меджлис рейсінің муавины шу экспертиза бойынша махкеме етелер. Топлашув нәтижесінде адвокат Марк Фейген қайдеткені кебі Умеровның іші тамамынен сақты етілген. Экспертның жавапларына бинаен весиқаларының бұтынлей сақты олғаны анлашылды. Экспертизаға битараф мутехасны жел пәтме керек еді. Помимо прочего,
Для меня очевидно, что мы... Bundan da gayrı, onun mütehassıs olmağını menim için anlaşmayla. O sahtesini etip, menimce ekspert neticesini hukuki meselelerge karşıp çıkardı. Bu ise kanunu doğrudan boza. Bitire ise, o lisaniyat meselelerini bilmey, anlamay. Ekspertiza ise Elmi Umerov'nun 280. maddege binayan kabahatını belgelemek gerek edi. Иман күчі Рамадан айының сонына қадар бір қач күн қалды. Бір ай давамында мұсылманлар күн батышына қадар аш ве суфдан вазгече мемлекетімізде Рамаданны насыл қайдетелер. Бұның ақында невбетті келевхамызда икеетілі. Киев cemilerinden biri. Yüzlerce Müslüman akşam namazına toplandı. Namazdan son Müslümanlar aşağı ve içe bilecek. Ama başta Kur'an-ı Kerim'ge binayen Suf ve Arap hurması. Bu ay devamında Yüce Rabbimiz oraza tutmakını buyurdu. Oraza Allah'a ibadetin farzlarından biri ola. Ve bütün dünya Müslümanları tandan gün batışına kadar oraza tuta. Dilever dinini kutken musulmandır. Ramadan ayında daima oraza tuta. Degeni gibi oraza tutmağa onun için adi bir şey. Ramadan ayında hakikaten Müslümanlar öz gün nizamına daha da mesuliyetli ola. Yani temçitke sabahniye aşağınımızga dikkat etemiz. Akşam yemegimizge. Gün devamında küçümüzünü saklamak için elbette ki çokça su içmeye tırışamız. Sağlığı zayıf olgan, esli başlı insanlar, çağına yetmegen balalar, yolcu, ağır ayaklı ve balanı emizdirgen kadınlarga orazını tutmağa farz değil. Kadın ve balanın sağlığına zarar olmasın dep, kadın orazdan boşana. İnsan jibe cenkte olsa, o da orazını tutmay bile. Saat 9:20 dakika keçe. Endi orazalılar için iftar başlana. Yani onlar endi aşağı bile. Gün Ramadan devamında cami azbarında binden ziyade mümin toplana. Akşam yemeğine pırnıç, et, çokusu allarda ya koy, ya buzaf eti, meyve, çeşit tatlı aşlar. Çeşit yemek ola. Kartopola bile. Yani memleketimiz için adeti aş, tavuk eti ve ilahri. Ramadan iyunun 24'üne kadar sürecek. Orazanın sonki 10 günü içinde Müslümanlar daha da çok ibadet etti. Bu vakitne müminlerge Muhammed Peygamber'in sünneti boyunca cemilerde ve ruhi tenalıkta geçirmege tavsiye etili. Mavile Yagyayeva, Halil Derviş, UATV. Донбасста ел башындан 67 ади ватандаш элек oldu. 308'i yaralandı. Yarası atışlar neticesinde. Bunu insan hakları boyunca BMT yukarı komisarlığında bildireler. Bu bultır şu vakitte olganından 74%'ga artkan malumattır. Esabatta kaydetilgeni gibi ziddiyet hasiyeti denişi. Harbi hareketlerinin küçüğü ise iki taraftan da arta. Amerika Qo'shma Shtatlarının Kongressinde Rusiyaga qarshi jazolarning artırılmasına Ukrayn diasporasi da qo'shildi. Amerika Ukrayn Kongressining komiteti cemaatini sanksiyalarning artırılması hakkında qonun loyihasına qo'l tutmağa chaqirdi. Hatırlatam, vesiqani endi Senat qabul etdi ve şimdi o Temsilciler Palatasına berildi. Ukrayn Kongress komitetining bayonnomesinde qayd etilgani gibi Amerika Qo'shma Shtatlari ve Ukrayna prezidentlerinin ko'rishuvi endi shu kunlari Yuqori Rada ve Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi arasında imzalanılgan işbirlik hakkında memorandum memleketler arasında qavi strategik işbirlikning olmasını tasdiqlay ve Rusiya hücum etkeni vaqtında cemaat chetde turmamak gerek. Boks boyunca Ukrayn takımı avgustun 25'inden sentyabrinin 3'üne kadar Hamburg'da geçirilecek dünya çempionatına 10 lisenziyadan 8'ini kazandı. Turnirge yollanmalarını Ukraynlar Harkov'da geçirilgen Avrupa çempionatının çeyrek finalına geçkenleri için elde etti. Qatay birincilikinin tunç mükafatlarını özüne Nazar Kurotchin, Dmitry Zamatayev, Nikolay Butsenko, Yuriy Shestak, Evgeniy Barabanov, MD Evgeniy Khizhnyak, Ramazan Muslimov ve Viktor Vykhris teminlediler. Sonkisi müddetten evvel galebeni kazangan yekene sportçıdır. İkinci raundunun başında boksçımız bir uruşten İrlandiyalı Dean Gardiel'ni yendi.
Украина бахрияны янарта. Дeniz limanlarının memuriyeti яны çok функциялы gemelerini лоцман катерлерini ve Azaq denizinde gemilerinin hafsız yürümesini temin edecek. Buz kırıcılarının satın alacak. Bundan da gayrı gemi kapılarının terenleştirilmesinden uğraşacak. Vastalarını halkara maliye institutları ve OSK'lerinden alacaklar. Şirkette kaydetilgeni gibi Ukrayna'nın şimdiki gemileri endi 30 yıl devamında yürüyor. Olarga dikkat ettiler ama vastalarının büyük bir kısmı tamir işlerine gitti. Oznevbetinde zemanevi güçlü teknika Ukrayna limanlarının inkişaf etmesinin esas noktalarından ola. Halkara hukuk ve Minsk anlaşmaları çerçevesinde mecburiyetlerini yerine getirmek ve Donbas teritoriyasına OBSE nezaretçilerinin hafsız erişmesini kefil etmek. Bu talaplar ile Kreml'ge dış işler nazirligi müracaat etti. Mında Rusya ücretli cenkeverlerinin daimi tariklerini katiyen takbih eteler ve onlarını eyet hadimlerini korkuzmak intoluvları gibi tanıylar. Hatırlatam, Tunev'in ekeselalı cenkeverler Yasinabada'da Nezaretçilerinin patrulüne ucum etti. Maşnağa kirmek için avtomat ile yanaşa camını sındırmağa tırıştılar. Bunu ette almayıp cenkeverler maşna tarafına ateş açtı. Ama urmadı. Nezaretçiler vaka yerinden kaçtı ve aman esen bazağa kelip çıktı. Yarım asırlık karşılık Kırım Tatarlarının 50 yıllık 1941 senesinden 91 senesine kadar tarihi. Tarihçi Gulnara Bikirov'nun kitabında tasvir edilgen. Sayfelerde halk için en facalı devir tafsilatlı şekilde akis olungan. Sürgünlük, hürbetteki yaşayış ve tuğan toprak uğrunda devamlı kureş müellifinin aytkanı gibi iş yıllarının yazıldı. Bugün o vakitlarının tecrübesi ziyade mühimdir. Söz sırası 2008 senesi Bikirov'nın Kırım Tatarlarının abdeti hakkında kitabı derç olungan edi. Akmezcette çıkkan edi. Deyki o vakit kitabının sonki babını bir kaç kere gayrıdan yazmağa mecbur edi. Elinden kelmeydi. Endi bunu işmar gibi tanıy. Çünkü halk kendi vatan uğrunda kureşmege mecbur. Без понимания того, что было. O vakit olğanını, Kırım Tatarlarının vatanını nasıl etip juyğanını ve onu kaytarğanlarını, vatan uğrundaki kureşini anlamasaq, Kırım Tatarlarının bugün yaşayan vaziyetini ve işgal şaratlarında halkının kureşini anlamayımız ve anlap bulamamız. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haber özünüzge muqayt olunuz. Daha çok haberlerini Ukrayna Forum saytında okuyabilirsiniz. UATV ile olunuz. Görüşkence.